Menteri Ketenat Kerep Keryang ba Bante Doleng do ubalong ru Menteri Sarkar Jela Shushu uloong ru ba ki marrep ki pai ba ki la bandai dia haki por ba ki bor punya distrik ki ailat ban pli ki dukan handai uong pat ban kit ki marrep ki pai ba ki hab ban apply ki karpas naka office jong director Ketenat Agriculture jong ka Sarkar Jela kaba yadai bat ka bam kadi tidai na ta kada ni sudai ru ha ju ko por ban ailat pat ikinong rap lagi lada berap nang ni khamat ladai ke por bangin yoi ya ki jingthum kamtam ki jur ki jab ki motor ki brisbane ki kajor ki ladai ke por ban mi dikini ki nong rap chungi ki lada berap ki lidation ai pan lada kani ka kumba pi kani ka lockdown kan continue hadu lai potare hadu lai tere gume mo tidai na ta kada ngi na kaliang ka department ngi identify kini ki yo arteli ka yo hapo 5 mile hanto asan mile te hapo asang main yo kadika jongka marketing board juga department juga agriculture department perkum juga ketika regulated market apo moyong ti nakat department ni semua ba ngihap banda pejbenya banda identify ba naka benda kumdo pat banirap ya kita kinongrap bagin penpoi ya kita kimarap ang te kayo kenang ba kinong thit ki bathit involved mut bathit shibun kidon ki supplier mo ki middleman ki bathit takam ta ni kamar bakin wan thit na tinayo ti ban poi hang te po yo pan klam kar pas kin le no pan ti dei na ta kada ngila ya penbet ban ngila keren ba ba ka directorate ka bang ngila syong bat ngi ong bang idon kam ban issue kar pas tang ba nimla ban issue kar pas kulmar pisu tu niap banda verify ba today na ta daw kini ki genuine supplier ki bathit ya ki jor ki jab bro kata por balang long normal mo constitution ka padun kani ne ru kumbi kita niap ban identify ban ngab itu iki knang bakin yo ban le thiet ya ka jor ya ki jor ki bami na po ki sinong lani kin le yang te po yo kidon ka me karpas bat kumju ru ladaran kamban ai ka verification ka badon kam kalong ba kini kinong khijol kidai ban kit nomor kidon lagi jong ki sinong kidon kam ba ban verify kana ban light na gini ai baro na urang ba sinong sodar sinong lani ki DHO lani ki DAO district horticulture officer but district agriculture officer ki ban verification na ka benta ba director pat jongka agriculture laban isu karpas namar ngi kwa bakane ka kam kebaidai pat ka rap karyang kaniat bet kemujulong hoi walang imla 100% ru handrei bakanum kata ya ka jakpo jongki no rap ke jongi bat menta play isisha babon ki balang ki no rap hapo ka state ke jongi kias dang ban rap ki trei ki kata namar usambai ru nakabenta kinong rap chungi ngapun poi sipo in district man ki district bat lingba kini ki supplier chungi ru ki bangiladap batai ngaladap keren manen na po newspaper lingba juki pilaban yo i sambai henry nakarpat rupat ya kinong rap ru bangin ya trailang ba komani ka pon ngidon kami ka jingi tele ba khnang ba kinong rap chungi ki bala rap igini ki jor pat ki bala rap igi jing rap ki bari ban mi bande Siapa yo siapa hat bandi lingba kini ki bathit involve wholesaler mon ne ki badi khutiar ngakerpat ba inumi khanyat ay kador khnang ba ngin la ban control hi ya ka market apo ka jalla la jong khnang ba kini ki nong song snong apo ka ri bi ki jongi kini asim kini thit kene bala ban pendap pen biang tan benda kini ki consumer ki baya bam ya thiet hi na ka benda po state ka jongi da ka bangi num khnya be ka dor ngi num de ka dor ka bare me de ka dor ka ba nim nganum ong bani de ma pindu nok de tamba de ban ye em lang ladam ka kan long kum ta kan long ka chimen toy ye ki nong rap jongi po jela bro koi andai ladam long kum ta ma ong ipi ujur kini ki marap ki bawan na po asam ki wan na kador pila sutu kador khambet dor na ta daw ki bru kia mare ki thi tin riban
kang ya katai kumbangan ada keren juga chief minister omba mentasi por ngi haban kang so agen ngamar rep kebuan napo jelasa tenrei katukan dengan itu pi melalak kadon ke jingwan andai ladang ila pat banginya ladang ila ban pendon kam tangdong ni umar rep bumi napo ke jela ke jongi ladang ya pendon kam ngia ti di ngia pami perang bangin ni ngatarai kelab yang palan ngai skem bahkan nong ke jingman toy hoi ladang imla ban pelut tang niru kata kila tebi kitu kinong supplier ke baju ya baju ya teri kata ban supply ki jur ke cap sekoi pat ki jela kata ka di kamera ke jongi ada nga syukur pat ang ni kelomba nginum ya kenyot dor nginum ya nyon ya pramangi nomor ka di ke por ke bejenca kena makan ya be ya denti tong ini teri lang na ka benta ka bit ke biang jong ke jela jongi khamtam ke bedai bat karep karyang Menteri Lapan Menaru ya kidukan badi ya kijingdon kam jong ki nongrem hakaleng ki desik jong ka jela.